Adapun izaja dialah surat terakhir yang lengkap diterima oleh Nabi Muhammad. Bahkan konon menurut riwayat narampe andre gurutta Imamul Bukhari rilala kita hadisna rima kedana riwatunna turung izaja anasrullah. Sahabat semua tersenyum, maca waca-waca biru mana sahabat sangadina dua mi sahabat monrot teri. Dari sekian banyak sahabat yang ada, hanya dua yang menangis, set di tomatoa, set di anana. Ia ro tomatoae Umar bin Khattab, ia ro ananae Abdullah ibnu Abbas. Ia lain tersenyum, maca waca-waca beru mengkalingai izaja. Singkat cerita, suatu saat pangulutta Umar bin Khattab naoli ima depungang sahabat-sahabat seniorna nabita. Sahabat-sahabat yang sudah tua, sahabat-sahabat senior, yoli iri pangulutta Umar mak depungang. Kemudian ia ro Abdullah ibnu Abbas yang notabene ya ro anana ero rioli toiri panguluta Umar macoe. Jadi pada engka mana ngito matoai mak depungang tapa engka se di anana rioli. Walhasil makutane panguluta Umar bin Khattab lokari sahabat-sahabat macoai. Maka de panguluta Umar ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla. Aga kira-kira pendapatmu betuana aga mu pahang poleri ayatna fongallahu taala iza jaa nasrullah. Qalu pada mapebali ya romanna sahabat-sahabat senior maka dana suroki fongallahu taala syukuruki papenya menna dengan cara bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Fasabbih iza jaa nasrullahi wal fath. Nareko pole ni apa tulungan na fongallahu taala nan nia pole toni kemenangannya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Na pada muita ni mati rupa tawe sitinro tinro mutama rilalenna agama asal lengenge. Betuan apa penya memane ya he. Fasabbih narima kuana naritu syukurukiwi dengan cara fasabbih apa karaja ki ripuangi at-tasbih ki ripuangi bihamdi rabbika dengan memuji Tuhan betuana bertahmid wastaghfirhu dan istighfarlah kepadanya. Maka de sahabat ia ro izaja nasuroki fongallahu taala bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Kado-kade panguluta Umar. Tiba-tiba panguluta Umar natanaimi ia ro denre ananae Abdullah ibnu Abbas yang usianya baru sekitaran 14 tahun. Nape kurang lebih 14 tahun umurna. Itanai ri panguluta Umar iko ibnu Abbas agatosi mupahang. Maka de panguluta ibnu Abbas izaja memang menyampaikan akan datang pertolongan Allah. Tapi di balik kabar gembira itu imonrinna ya robirit tamadecenge engka kabar duka cita elok napaleturengi fongallahu taala maraga yaro nareko pole ni apa tulungan na fongallahu taala pole toni kemenangange sitinro toni tawe mutamari lalenna agama asal lengenge berarti selesai ni tugasna nabita nareko selesai ni tugasna nabita berarti dekna tu namaeta narewo mangolo rifongallahu taala. Dengan kata lain izaja mengingatkan kita bahwa tidak lama lagi Nabi Muhammad akan meninggal. Tapa maka de panguluta Umarang de gaga upahang poleri izaja sanga di pada lebak mina pahangi Abdullah ibnu Abbas. Na pamanangi maingat sahabat na pada maka teri-teringang dan ternyata